J'espère que ça se voit. Alors, bonjour. Je m'appelle Joseph. Là, je suis en train de filmer un événement. Il y a la lune qui est là. Puis, tout près, ici, à ma gauche, il y a le soleil. Le soleil, il est là. Je suis sur la Terre, bien évidemment. Mais voici sur la Terre. Donc, sous un même angle, je suis en train de voir les trois planètes. Je suis en train de voir la Terre qui est là. Hein? Je suis sur la Terre. Puis, un peu en haut, je vois la Lune. Puis, un tout petit peu à ma gauche, il y a le soleil qui est là. C'est ça. Je suis au Québec. Il est 8 h du matin au Québec. Voilà le soleil. Il est 8 h du matin. Il y a les gens qui sont là, qui travaillent. Puis on voit beaucoup de monde qui va au travail, ils sont occupés. Ils sont indifférents. C'est tout à fait normal. Voilà. Voilà. Ça, c'est des maisons. Ça, c'est des gens qui sont en train de déneiger. Il y a des voitures qui circulent un peu partout. Il y a des gens qui vont au travail. C'est ça. Donc, les gens sont occupés. Ils sont très occupés. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ça, c'est des événements qui vont se passer. Le Seigneur a dit qu'on va voir des signes, des prodiges, des miracles, hein, des désastres, des guerres, des bruits de guerre, beaucoup de choses. Alléluia. Donc maintenant je vais parler en anglais. This is, I'm taking a film of an event, a special event. I am on earth, naturally, as you can see. This is the earth. And near me I have the moon. I'm seeing the moon in the sky here. And a little bit on my left side, I see the sun. This is the sun. You see, this is the sun. Here in Quebec, it's 8 in the morning. The Lord say, we will see many signs, disaster, wars, many things, hungers at the last time when He will be ready for coming. So, you see, that for people, all these things that's normal, not natural. People are busy. We are working. You see, people are working. You see, this is people are working because of we have ice. It's very cold here today. Very cold. 8 in the morning. Lord say, when He will coming back, we will see many signs. Hallelujah. Mbalmao aw nyabala mbeka ni fin d'état mbeka min filmer 600 me dugu kolo de ka aw nyabala ne dugu kolo e nkere fe ne kalo e sans fe numa bolo fe ne clé ambe so modal la 8 h du matin mbe Québec ne clé ne ba de en so modal mbe ka tabaraka la njora kan nu filmer ta mati yesu ko na tuma sunyana ko mbe fen chama ye banao keleo jamanaw ni jamanaw be kele magaw ni magaw be kele ambe fen chama ye du ko loka ni sangolo kan nga magaw ko ni beto ulubolo utebo asi kalama magaw hakite ken nuna unyetala ulubolo c'est normal ubutu ko barawla do bidung dala do bo sinogola be baka chila. Hallelujah. Beki labe sabula matiki Yesu natuma ama njantuguni. Hallelujah. Aiwa, cari fratelli e sorelle, sto filmando una cosa qui. C'ho il sole vicino a me. 8 di mattina qui a Quebec. Fa un po' freddo. E poi c'è la luna qua vicino a me. C'ho la luna. Poi c'ho la terra qui. Poi la gente sta lavorando, ognuno fa il suo lavoro e come vedete la gente non ha tempo, per loro tutte queste cose qui sono normali, sono al lavoro, la gente sta lavorando, c'è la neve, fa freddo, vedete qui c'è il sole, ho visto questo qua stamattina, poi mi sono fermato per filmare, qua il sole, vicino al sole.
c'è la luna, spero che si vede, spero, perché è un po' lontano. Alleluia, qui è la terra. Il Signore ha detto, quando il suo ritorno è vicino, vedremo tante cose, miracoli, prodighi, guerre tra nazioni, querele tra famiglie, famine e tante cose, quando arriverà il Signore. Però la gente non si accoglie, per loro è normale, C'è la gente in discoteca, c'è la gente al lavoro, c'è la gente che dorme, c'è chi ride, c'è chi piange, c'è chi fa matrimonio. Allora, fratelli e sorelle, apprezzatevi, dovete essere pronti, perché il Signore può arrivare in qualsiasi momento. Alleluia, alleluia. Allora, mitara sogo sang saya ngu sayenga saya muso usugo ngu usung mi guan mabem sang na yetani taramo bem guan ke yasem saya ngon miso ngo omu saya muso ngwa usugo usugo tarasem haya Yesu da mase mu na ke demandere dambe sen yanguiwa saya ma yesen jamana ma jangin kana zong yesen yangui Yesu kenne mu na ko demandere aya malanjang sabula Yesu na ko demande ngo sen mitara mo be me kana fakende me ma edini hono yugul kananga mega kanama inso be nbogere ni se gende ken bangal kana se gende yesen kana bo be aya malanjang Yesu na demande malanjang ko kondiong Yesu na demande. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Sois glorifié Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié Seigneur Jésus. Toute la gloire te revient. Toi qui as créé la lune, la terre, le ciel, le soleil. Toutes choses ont été créées par toi, pour toi, en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Amen.